Nshuti mukundwa wowe ufunguye ino video kuri ino channel yacu yitwa Inkuru Ishimishije TV. Inkuru Ishimishije TV rero ni channel nziza izajya ibagezaho ibiganiro bizajya bibagirira umumaro ubuzima bwanyu bwa buri munsi. Nkuko mubona rero uno munsi tugiye kuganira ku rurimi rw'igifaransa. Ururimi rw'igifaransa ni ururimi rwiza rukoreshwa mu bihugu byinshi. Ururimi rw'igifaransa ni ururimi runogeye amatwi kurwumva. Iyo umuntu ari kuvuga ururimi rw'igifaransa uba wumva uguwe neza, uba wumva ari kuvuga neza. Tugiye kurebera hamwe rero ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ku isi. Muri rusange ku isi ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ni byinshi cyane, ariko tugereranyije ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ku isi twavuga ko ari nk'ibihugu 29 nibyo bihugu bizwi bikoresha ururimi rw'igifaransa, rukaba ari ururimi ruba rwemewe muri ibyo bihugu cyangwa ari nka langue officielle, ibyo bita langue officielle. Ni ukuvuga ngo ni ururimi ruba rwemewe muri icyo gihugu n'igihugu mu rwego rwa guverinoma bakaba babizi ko urwo rurimi rwemewe kuba waruvuga, ukaba wakwaka serivisi runaka ukoresheje urwo rurimi. Muri Afurika rero twavuga ko ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ari byinshi, ariko muri byo ibizwi twavuga nka République Démocratique du Congo. République Démocratique du Congo ikoresha ururimi rw'igifaransa, ni ururimi rwaho ruzwi kuko n'amasomo menshi muri République Démocratique du Congo atangwa mu rurimi rw'igifaransa. Ikindi gihugu twavuga ni Madagascar. Igihugu cya Madagascar nacyo gikoresha ururimi rw'igifaransa. Ibindi bihugu twavuga Cameroon, Cote d'Ivoire, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal, Chad, Guinée Equatoriale, u Rwanda, Burundi, Benin, Togo, République du Centrafrique. Ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ni byinshi, ntabwo twavuga ngo tubirondore, gusa icyo twababwira ni uko ururimi rw'igifaransa ari ururimi rwiza. Iyo uruzi ntabwo wabura uko wiyadaputa wageze mu bihugu byinshi bitandukanye. Burya rero iyo wageze nko mu gihugu gishyashya ukabasha kuba uzi kuvuga ururimi rukoreshwa muri icyo gihugu, ubuzima uba wabushoboye. Ururimi rw'igifaransa rero uruzi wabasha kwiyadaputa mu bihugu byinshi ku isi ndetse no muri Afurika. Nuko rero ururimi rw'igifaransa ni ururimi rwiza, ari nayo mpamvu Inkuru Ishimishije TV yahisemo kuzajya ibakorera ibiganiro bibafasha kumenya ururimi rw'igifaransa. Tuziga vocabulaire nyinshi zikoreshwa mu rurimi rw'igifaransa, twigemo verbe nyinshi zikoreshwa mu rurimi rw'igifaransa, twige amategeko agenga grammaire ikoreshwa mu rurimi rw'igifaransa. Ibintu tuziga mu rurimi rw'igifaransa ni byinshi, ari nayo mpamvu mbararikira kuzajya mudufollowinga kuri YouTube channel yacu yitwa Inkuru Ishimishije TV. Urasabwa rero gukora subscribe kugira ngo ikiganiro cyose tuzajya twapolodingaho kitazajya kigucika, kuko bizakubera ingirakamaro. Wowe rero utarabashije gukandagira mu ishuri, utarabashije kugira amahirwe yo kuba wajya mu ishuri ngo wige ururimi rw'igifaransa, turakwarikira kudufollowinga cyangwa se gukora subscribe kugira ngo ano mahirwe yo kugucika. Murakoze.